Jadi ro atiro paralui pakanjaki ya kotomelo makasivia ngokohi okumana mimon ropa. Kemudian yang kedua, sininna lasai okolino, sininna anu masalai mubae polokotomi lalang. Lasaati, padiati, siriati, matandreati, inaati mana mi? Iya, yan ang katau maborro berarti atinna tu masalah. Iya, yan ang katau pacay-cay atinna tu masalah. Yan ang katau tulimelola day pakalabdi atinna tu masalah. Iya, tapi iya kumakanja iya namo agay podangi degaw rusak kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya degaga namo anu makanja na jamatay na sato salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasang kasyatu Bupati Melo Yachang. Dena denukba maka day Bupati denang kanaubba. Dikere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogoi. Sisan na dena bagi nasa tauseke. Maga. Iya pitangi sumbangangi nasa Melo Yachang, isu buy sumbangangi nasa denang kanabere. Iya. Majai lalangi nasa maka jala langi nasa wadi pacaji kolang. Sisan na makanja lalangi nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangi. Dinang ka namanya amang. Yan na yameto ti malasa ina de gaga. Masumbangin tayo nasa piyak melo niya tiyachok. Maliyo to balibola nasa piyak na cicil niya to. Ito ka natan niya to isuro wajai. Jadi agam makna na kota reka bicarai na bali. Makada wae samsam melo ilisari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantun na nabita. Ia tona ropas sabarang dua tu baraka na wae samsam. Nomor siddi waddi mancaji Pak Burah. Nomor dua maso tawe na rekonino. Karena itu pengganti makanan. Ia kotulen minu wae biasa si botolo, detulen minu ngiko wae samsam. Karena itu kenyang. Dan Rasulullah mengatakan air samsam adalah pengganti makanan. Itu keistimewaan. Jadi rupurana ipasigis sa sibawa jantun na nabita nalay pe mamaleka iya wae samsam ena parewa iloko sumur samsam. Itulah pasabaran na wae samsam mancaji Pak Burah. Na sabak magay puray sige salansu sibawa jantun na nabita. Megayga jamaah takapang kupuli umrah na di. Megayga pang umrah ko Mega to ni pole haji to. Iya ro ko matawa pa itawi ko baitullah. Malada nakuragay supaya wanulle tambus emat makbau oko hajar aswad. Iya. Bahkan mau masih sah nakuragay itu nakbau oko hajar aswad. Maka itu pandrita, iya tuh hajar aswad sebenarnya tidak mulia. Nah sebab itu batu dari surga. Jadi itu hajar aswad batu pole surga. Biasa betul na pamulano maputih. Tapi marepa ina bau tawe lette ia rodosai oko batue nasabari na mancaji mabolo. Makanya disebut hajar aswad. Tapi ia tu batue kona tunu itawe de na masolang. Napa curu itawe kowe de na labu tapi batu. Karena itu 4 kali dicuri. Akapatu ninau tawe ya tu batue itu. Pacapuran ninau digunakan kapak. Yana tu ampai lay sapu bandrena mancaji mapute dibungkus na sabak cupe. Puray na watta tayo wase-wase. Banci-banci. Ya waktu na ninau. Ya nasabak. Melo inare kokoro kampunge lete itawe lokoro melaksanakan ibadah haji supaya lolongan ekonomi. Makwiro sampai ninau. Ternyata tidak bisa.
Iya na Hajar Aswad maka dia tahu pandita dega jamaah haji si jamaah umrah bawi Hajar Aswad bikin denang kena bawi nabita. Halo, jauh kan? Ya kene waktu nama tawapa nabita makamu Ibrahim nabau pasti makamu Ibrahim lai bau ko tawapa. Tapi karena Hajar Aswad nabau nabita jadi Hajar Aswad tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan. Nasabah Rasulullah pernah menciumnya. Jadi alena tahun nak yang mewakili Bapak Bupati terpilih, beliau itu mendapatkan kemuliaan berkat membantu Pak Bupati mensukseskan hajatnya. Jadi makiros itu kan jadi jamu tamalada maka dah tahu biasa menjadi angka tu daraja ya kak karena mengikuti sesuatu yang derajatnya kemudian dimuliakan makir ya. Jadi ya narobatu dimuliakan na sama pure nabau nabita ya tu pas sabarang kumalalang nabita angka alu tutu ditutupi awan na sama makir itu pandita na jagai puang Allah Ta'ala mata soy apa ia ko langsung cahaya na lokko tubun na nabita hancur imatan naso nasaba nur na matan naso polukku nur Muhammad. Jadi ya nabita ditutupi sebenarnya tanda nabita itu tuh matan naso na jagai po Allah Ta'ala supaya dia na hancur. Iya. Jadi itu kebalikannya. Jadi kok batas saupu tu tulisi kebalikan na bicara. Pada ko makutana ka kay kata sukuruki maso atau maliwasangnya maso iya iya ko makade pangulut ta Sayyidina Ali karamallahu wajhah iya ko angkat tahu ya mi maso ko maso ina sukuru de to gaga bedana si bawa asu itu iya apa iya tu asu iya ko maso isukuru matoi ya kumaliwasang ide na sukuru maka day tahu pandita pahakiki de na mungkin malunra anrebe muanre na rekode mo maliwasang de na mungkin makanja wa eminu na rekode mo madakka maka sukuru kiliwasangnya sukuru kidakai karena nikmat lahir dari situ ya ko tahu mas somanre 5 penne pura manre 5 panen apa sorongan nanre dena melo manre apa mapaiman itu tapi ia ko tahu maliwasang namo de gaga pakan re na nagan rusuto magi na liwa lunra na way putewe na rekoto buka karena kita sangat haus makanya yang disyukuri adalah haus dan lapar nasabah nikmat lahir dari situ itu ko patareka pada mo kong kataw maka na mga kaseke dito gaga si ko tangan na tau seke pak tau magala mimilaw mega iya ko kita saupu itu dega tau seke ya kong kataw maka na maseke ya anu tapudangi maka na tanyele na maseke iko magala milaw aja nagare milaw tanadi na maseke ya itu kuncinya karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan iya iya na to kasi rajin na biasa ke kepala desa itawe bupati bi anggota dewan ukun itu beratnya madari bantu te patatau tuli bantu cicemi pasala tap pemakna tau seke iya apa tau magala milaw iya kemudian agama maknana ya ro kami ni malah hikmah to iya na hikmah na magi na jantun na nabitta made ni dio madeni jenneki tidak semua tapi jantun na miyala agama maknana ia komelo kolo si runtuk pong Allah Ta'ala atau sininna anu melo mujama komeko pasibatul ko pong Allah Ta'ala niya mujolo mo padeceng apa ia nasalak kwe de itu nalari lokor imangnya komelo ki marimang pakanja kilaloy dua telu tu ya ima wampar nareko angka imang raka pamulan nama sampai jam mengaribi raka kaduan nama sampai jam mengaribi makanya bate nak baca Fatihah malampe waktu nak pakai
Tapi rakaat ketiga nabala ina sabade nang kalingay makmunna tamparangi imam makwir. Magai makanja ibate nak baca nang kalingay tawe padahal iro sampajangi untuk pong Allah Ta'ala. Melo nang kalingay tawe de nang kalingay tawe mesti mo pakanjaki bate mo baca. Papada-paday nang kalingay tawe si bawa de nang kalingay tawe supaya sampajammu memang untuk pong Allah Ta'ala. Tania untuk jamaah. Iya. Marepa-repa kiruntu imam makoro di. Oh iya ko raka pamulan na way maka kanja lagona. Alhamdulillah. Sisan na raka katelu. Alhamdulillah. Magi nang kamalasi ang kamakanja. Iro makanja na sabak nang kalingay jamaah. Berarti sampajammu tanya untuk pong Allah Ta'ala. Untuk jamaahmu. Iya na tu pas sampajam matu irempa kang sampajan aku sulmon. Atika ke. Makanya tu dia na sambara maju mancaji imam. Tapi aja no bahas si dia matu gaga melo maju lo kuyolo. Iya. Jadi ro atiro paralui pakanjaki ya kotomelo makasibi ang okohi. Kumana mimon ro pa. Kemudian yang kedua sininna lasai okolino sininna anu masalai mubae polokoto milalang lasaati paddiati siriati matandreati inaati manam nih iya yan ang katau maborro berarti atinna tu masalah iya yan ang katau pacay-cayrang atinna tu masalah. Yan ang kataw tulimelola day pakalabdi atin na to masalah. Tapi iya kumakanja iya namo agay podangi degaw rusak. Kumakanja iya. Tapi iya kumasalah iya degaga namo anu makanja na jamatay na sa to salah. Ang kay Pak Bupati kunjungan nasang kasyatu Bupati Melo Yachang. Dena denukba maka day Bupati denang kanaukba. Dikere. Anggota dewa mak bagi-bagi nasa masogoi. Sisan na din nak bagi nasa tauseke. Maga. Ia pitangi sumbangangi nasa Melo Yachang. Isuk bui sumbangangi nasa dinang kanak bere. Iya. Majai lalangi nasa maka jala langi nasa wadi pacaji kolang. Sisan na makanja lalangi nasa capu manuku na lapoto gara-gara makanja lalangi. Dinang ka namanya amang. Yan na yan ito ti malasa ina de gaga masumbangin tayo nasa piyak nilo niya tiyachak maliw to balibola nasa piyak na cicil niya to ito ka lang natan niya to isuro wajay iya lawi umrah tayo na postingi alhamdulillah baru-baru ki nasa salasay matawapa aga nasa piyak na pita-pita siya tumrana tan niya to mapita-pitangi alena malasati pak dia na jokka lawi tawe warunge na fotoy nanreview ko warunge terima kasih banyak sudah diteraktir makan letting langsung makan biya melu siya tiyachang ternyata we melu yachang iko malasati pak denioli ko kan begitu. Jadi sitongan na dega ka masalah tu narekoy makanja tapi namo maga kanja na saliwa ko ya masalah mana tuh iya makanya itulah maknanya ya komelo kalau si runtuk pong Allah Ta'ala pacingi jolo iya namo iya mirosi dia ta'ala makanja iya memadai itu hikmah pertama. Yang kedua iya ronabita kang ayat to subhanalladzi asra bi abdihi maha suci Allah asra yang memperjalankan bi abdihi atanna jadi dia tu nak kena napalalang nabi tak dia tu nak kena napalalang Nabi Muhammad dia nak kena asra bi rasulin dia surona dia tu nak kena asra bi Muhammadin dia tapi maka dia asra bi abdihi memperjalankan hambanya ia komeki ipalalang ancaji akaki
Kenapa disebut bi abdihi? Dan Nabi Muhammadin. Yakin emak Nabi Muhammadin berarti Nabi tami bawa wad dingi palalang. Yakin emak Nabi Rasulin berarti suruh Nabi bawa wad dina palalang. Tapi mak Nabi abdihi hamba. Namuidi yang kay ukui lalan na suruh toki malalang. Tapi peko carana ancaji ataki. Dua tu angka tahu mengaku ata, angka tahu ia gangkui sebagai ata, si salah. Loh, maka dapat kuyasan pakuye. Tesa ga Pak Prabowo. Tesa ga. Tapi mereka giling. Naisaki ga Prabowo. Ah, deh. Jadi makui roh. Jadi angka tahu mengaku ata. Tapi tidak diakui sebagai hamba. Alena mi mengaku. Tapi ya kupuang Allah Ta'ala mengakui wi atanna. Pasti. Dan itu bisa berjalan. Asra ipalaleng angka jandindi ropa. Iro jandindi ko macenne normal dega gesai 24 jam sesusiwan ni. Sisa mi macenne. Tapi ya kona pano ipui mangero jange napa naputa namo kasiratu macenne jadi to. Jadi betuangan na ya kona bitta mi melo malalang demeto na dapi Masjidil Aqsa. Tapi nasabai palalangi namo ka 10 malauli su jadi to. Begitu maknanya. Jolo-jolo ia tu tahu ipalalangnya kupuang Allah Ta'ala Nabi dua. Nabi Musa. Isra tu Nabi Musa. Wattunna loko negeri Madian. Ia kumalalang itemelo 10 sona nola ya. Ada mengatakan 5 hari lebih. Tapi si pulauan ini naletu. Makanya Nabi yang diisrakan itu selain Nabi Muhammad juga Nabi Musa. Angkato Nabi Dena Isra tapi langsung Mi'raj, langsung mendre langi. Deni palalang langsung yakka niga Nabi Isa. Ia tu Nabi Isa langsung yakka loko langit kedua. Jadi deni palalang lintasan bumi, tapi langsung yakka mendre oko langi. Nabi yang dimi'rajkan itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Demi nada api langi mapitue oko mi kedua. Monro. Agak hikmah melo lolo ngapa okoy. Maka da angka tau pandrita tu kumancaji atai berarti wali ni. Iya ko tau pandrita wali wadit tu angka oko si dia onrong dua onron nonroi na ci dimitau. Iya. Ya kongka alumni DDI Guru Tak Haji Abdul Rahman Ambodale itu saya dapat kesaksian dari beberapa muridnya. Jadi itu guru tak biasa maka tok badua masigi nonrui maka tok baku Jumat. Nih kak dei pagaga HP rio loh. Iya. Namo idi mako kawat di matoe. Duon roy dalam satu waktu. Teko carana api video call ni gare. Dah, ya kong katawa ko makka nama video call, angka gambara na latu, angka suara nama bicara ko layar na kenro no latamo corona digaga kabalna. Basimi malepang angka layarna, laipas sa nomoro na nawat diri tataun na. Itu karena menggunakan energi cahaya. Namanya jaringan. Na iya tahu pandrita polukui kalbun na cahaya. Ya jidena pakai HP nawat diletuk koron-ron. Iya mana teknologi tita makoko aku meki buktikan itu. Maka danule gapik malalangi makoro si jana. Manang kaletu o corona cinampak mi ala ki gare bayanga maga ko mabel itawe. Na dena gan nasi di 10 dati itu naletu na Makkah. Gare. Tamakiro. Ia ko nabongkar ite rahasia na ya video call napanala cahaya na korangnya na kait kangi tak buka rahasia na wali tapi jarang ulama bahas itu.
Eme kata naiki, ya ko matinro ki ko tulu-tulu ki. Biasa ki matinro katulu-tulu to? Iya ko katulu-tulu ki, kita ale taloju Panda, kita ale taloju Jakarta, makita ki ga. Kita ale to? Mata aga tapake makita na makapanjangi ko to matinro. Mata agi pake. Tania tu mata batin, tania. Karena mata batin tidak akan aktif ketika kita dalam keadaan tidur. Yang kedua ya ko katulu-tulu teh 5 mimanne matinro na pole Jakarta malolis. Padahal ya ko mapasawa ya 2 jam. Padahal 5 mimanne berarti angka waddi yonroi letu si bawar rewa dengan waktu 5 menit dan bisa kita melihat. Dan waktu itu lama di dalam mimpi, tapi cinampak di dalam tidur. Ia kota sakimo pite okko watakalena, ia natuna terbatas. Tapi ia ko leppa ipolokoro, itu yang tidak terbatas. Ia natuna pakai tau pandrita. Ya. Tapi aja nani bahas ya ropa, malah saului matu kolokoro. Kemudian, ia namelo yalai. Ia kotomak bicara alalangang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ia nak na baca nak taro tu na mengaji magi na masigi na tepuh. Minal masjidil haram poloko masjidil haram ilal masjidil aqsa. Na padahal nabi tadi na lokoro okui masjidil haram itilau Madinah. Okui Madinah napai pataru lo bukit turusina. Okui bukit turusina napai bawa loko sebelah salatan masjidil aqsa angkau rau kuriasa baital lahmi. Pole mani baital lahmi na pertama masjidil aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Bikene okui masjidil haram Nabi testar. Langsung loko masjidil aqsa. Sisa bumi patapulon na kilo na perjalanan na. Tapi pole masjidil haram lau Madinah mas sempajak jolo. Pure mas sempajak ku Madinah, ibawe loko bukit tursina mas sempajak. Selesai mas sempajak ku bukit tursina, ibawe loko baital lahmi mas sempajak. Selesai mas sempajak ku baital lahmi, lai patami masjidil aqsa. Napai suruh Nabi teman cajimang. Makmunna adalah seluruh Nabi dan Rasul. Pura yerona pemasu Nabi tak oko para karangan na masjidil aqsa. Dari jauh kasih tidak jauh dari situ, angka batu malepang. Itu agak datar di atasnya, tapi agak bulat di bagian bawah. Ia narobatuin nunrui Nabi tetudang. Wattunna melo menre langie. Makande Nabi tanioli menre langie. Macio ia batuewe. Na cukuki Nabi tanapa namparang. Maka da okono tuh. Aja na macio. Ia batuewe taraka ni pole tanah. Tapi isuru ko Nabi tadena kana Nabi tarewa ko. Maka Nabi okono tuh. Tak gantungi denendre lagi de tonano sampai hari ini batu itu masih tergantung. Ya kau tak buka ya HP tak diketik di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu tidak sandar ke tanah. Itu buktinya Isra Mi'raj. Jadi upasang ya. Itu Nabi tak boleh Makkah lau Madinah jolo mas sempajang suruh ko malaikat Jibril. Pure masampajang ko Madinah, la ibawe loko bukit Tursina. Pure masampajang ko bukit Tursina, ibawe loko baital lahmi. Ya na tunah ketana Nabi ta. Onrongaga ye, maka dai malaikat Jibril Madinah, oko komatu malaikat dapuro Muhammad. Waktu na ko bukit Tursina makutana tu Nabi ta. Onrongaga ye Jibril, maka dai onrona Nabi Musa komesi pak bicara langsung si Bapa Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ibawe lo baital lahmi. Pure masampaja Nabi tamakutanai onrongage Jibril makre malaikat Jibril okoni Nabi Isa ijajian agak maknanya ya Pak apa maknanya ini kira-kira magi nang kaya Nabi ta made na loko masigi tapi natapo ya ekam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tapi magi di Palestina Nabi ta itilau Madinah itilau bukit Tursina nomor rosidi tak ketani masa ya maka daya komelo ki joka usahakan ni ala lenget ta masigi lo ko masigi
Ia naruyasa tau Isra. Pekuyasan pada barat nah. Meki loju pandang. Lalu agi te ko loju pandang aja nape loju pandang meki lo sidrap. Lalu sopeng barat nama kada meki joka asam pajasubu ni ko masigi ero sampajasubu makada meka matu lo sidrap. Pura ki masam pajasubu tania ka memen ni makada oko ka matu sopeng masam pajalor. Tania ka memen ni. Jadi aku kak matu masjid rayana batu-batu sope masam pejalor. Ia kota-kota salah ini matu ukun rongewe. Napai tadapi bone agasane sope kota. Tapa kecelakaan ni. Nato mate. Aga pakutanana pongalata lalu ko malaikat. Cik di bawah. Polekin roi ataku ken roi melolo. Maka da polukui masigi masam pajasubu. Melo ilo masjid rayana batu-batu masam pajalor. Maka dari pun Allah Ta'ala atakku yaitu patami surga. Aja mau paresai. Nah sabak pulukku masigi ilo ku masigi. Itulah hakikat Isra. Mega tu tau malalam tanya masigi nasapa. Aga pale nasangoko ki anu matu lepa manre. Iya. Kenapa ayat itu menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Tapi Nabi taka pole Madinah pole Bukit Tursina na palo baitalahmi na pasang na momeki lau pasae aja na pasae tapau tapi akadaki oko kak matu masam pajaloroy oko kak matu masam pajangasara na molet pangi oko pasae na molet pangi oko warungi taki capak na miya lalangang nilai bilang. Itulah hakikat Isra. Makomoro kotome malalang ka meteta ni mameraja to rogi ki kode tale isa na meraja nasabaya to ko kui pikir dini runtuk ya tu okomi kajian tareka runtuk itu. Iya. Jadi upasangi ya moro tapake iya matotu napake tau pandrita atau kobone tau matot tariolo engkau papake makokoy angkat tunasa sempajat tepet tuh ya setangkali ngadi jenek teluka sempajat tepet tuh iya maka dia sempajat tepet tuh jenek teluka iya nak mondre makokoy maka dah itu cerita bola ronda iya sebenarnya ya sangi jenek teluka sempajat tepet tuh itu hadis Nabi hadis satu angka ko kita na pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin angka jadi aja tak kada ya resangnya sampai jata patu deka dasarna hadesa maka dari Nabi ta umatku adalah umat yang paling beruntung nasabak na welai wisi dedecen nang ujui bi decengi decen liang peko carana makuye onna rokama sampai jaloro ki riwat tu suju pacapurat tamas sampajaloro tania kami meni mas sampajangasara matu ko suju pacapuran ni sampajangasara tania kami meni untuk mas sampajang mengeribi jadi ipasi sumpungi materu apa ia tu niat na sampajangnya dua tu niat sampajang niat melo mas sempajang okui suju pacapurangi ia ko niat sempajang okui kata bere kita pahami jadi ia ko suju pacapurangi mas sempajang asara matu niat kememen ni untuk mas sempajang mengeribi ia tu ampai sempajangnya aga patutu nah bere selang akka siaga akka dua nah ia tu bere selangnya dua mi si runtuk mitu tahu enak beres selang si bawa terpisah jadi magin atau mak beres selang atau pasti sumpungi waktu sampajangnya berikutnya
Magi na tumak beresalalo abio, napa mula pasawat tu sampajangnya setelahnya. Aja mula pasangin areko deh penatakatan ni rosi wali. Ya naru ya sesampajat tepat tu. Jadi kenro kilo tataki menuju ke salat. Ia na tunasa tau pandrita makada namoko ko yase nakasorokmu mate sahito ko mate ko. Namoko ko pasae mate sahito ko nasaba na mati ko ang ujus sampajang. Tapahan nih. Iya ko dia tapahan ni makunro togang ni. Iya. Nabi tanaro makada umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ya komu salai dia sampai jaloroy. Pasti sumpu memang ya sarai. Apa ia kodeta sumpungi? Mak bereselangi tatutui. Deta pasti sambungi. Nah 5 menit masampajang. Kali 5 nih gare, berarti 25 menit. Nah 20 paja waktu nalengi ko Allah Ta'ala. Maga niya rupa lawangan na. Tule mo pertanggungjawabkan. Iyo po ko tasumpungi makadami kilo masampajang asara. Tatta tuli tasumpu materu. Iya to na tu pas sabarang. Kenapa orang itu kekal di dalam surga? Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik yang selalu jalan pahalanya. Iya. Jadi apa sih sumpu ni mata lu? Mak macabe ramalangi. Ya matu ko mapuasa pacapurangi malampe sunga ki. Ta puasa aso pacapurangi na rekomelo ki buka tania ka memang ni mapuasa tau pemang. Mengujui puasa tau pemang. Iya ko matarawe ki tarwi terakhir sujud pacapuran na malam terakhir nia ka memang ni pasisumpungi tarawe pamulangi tau pemang. Jadi jalan materu mapasusak kaki makoto tania ka memang ni tau pemang supaya terus jalan ya nariasan nasalai ci de deceng nangujui deceleng ni. Nah, jadi itu aja lalu tapapatui apa ya tapapatu itu 5 menit masam pajam mangaribi 5 menit napa mak gosip si tengah jang bangkero ni 25 menit deh dulu tutup. Iya, ini kuncinya. Jadi itu sederhana saja, Pak. Ia na tu napahat atau ngotot tariolo. Kaya gato si pe nasa jene teluka. Ia nasanga jene teluka, maka dia tu jene enak, dia nak bisa mapipacim ni. Apa ia ko pure mak jene tena lek jatai manu, dia na batal jene na. Dia mina wat di mas sampajan nasabak mutanajis sih. Jadi ya kopure mak jene talek jatai manu loki mak bisa kaje aja na tak jene pemang na sabak dia na batal jene tak. Mega apa tu tahu mak jene pemang de tapi agak batal jene na reko buang angin buang air kecil buang air besar si bawa si gesai oli na arwane makun reyetan niai mahram dega agak palepina batal tu. Tapi ia koto mak jene nang kanaji si okolima tabi saiwi jolo ia ro najisi na paki mak jene jadi ia tu jene tania pak bisa tapi mape pacimi makanya disebut at-tuhur. Ada itu nak kadate membersihkan ko mak jene makadami mensucikan itu si salah iya na tu nak kadate pandrite aga JPI bisai mak bisa 5 oh na iya na mega dosa na pak iya na mak jaluk ko HP tu 5 ko iya na iya to 5 matanda tanga ko may maka iya mana iya na ru ibisai na to milaw dong tapacingi po sininna dosa angkay po lirimakko ibisai wi kedua potali serengak kasih baraka 5 ku nawat ding kita jagai aja naki buah dosa ibisai nomor 3 talengi cahaya pongoko sorimon ria 5 ku nawat ding na pasalama ya koto makalimomo tapacingi sinin na dosa angkay puluh ko capak lilaku pure werek kada masalah na pato makalimomo kedua tajagai yang ngak lilaku po ngaja nak berek kada anu cacai. Ya ku yang ketiga tapas salamakan ngak lilaku po talingi cahaya baraka resurimon rimu mati.
Ya koto mak julu mata jaga pacinga ngak dosai pole rimataku pakitaku. Ia nama kayak dosana. Pa TikTok pa Facebook pa YouTube kemana nih kok? Iya. Magala mak jille celeng yang mana nih? Yang kedua, tak jaga yang ngak mataku aja nih tai anu tak cecai puang. Yang ketiga, tapancaji mataku mempunyai cahaya nawadi makita matarla resurimon rimu mati. Iya. Iya koto mak bisa 5 tahun pancaji lega mana ngi dosa pulai 5 tahun kupuang pulai napi gawe pancaji 5 tahun kulima kartarima kita catatan amal ko surimon ripo pak salama kita ko 5 tahun tatarimi baraka po makotoro iya ko ului pikirannya iya ko do cilie parengkalinga iya ko ajewe joka iya naro yasa jenne taluka namo batal jennemu tapi pak dongan na si baraka na dia natatdeng na sabak pura mi betul milau iya yo pokok mak jenne minat cacopang yang gitu sesai di pada purai pulung ani ada gaji iya iya dia na lisa jenne na iya tapahan ni kira-kira gang kaya iya tu jenne na sabak makadaki jenne mape pacing at-tuhuru kan apa aja tu pacing an-nadapa paci carepa at-tuhuru paci hakiki at-taskiyah paci ngati as-saka paci warampana saka jadi namo akasiratu tabi say warat takodeta waja isaka na kumagalungi tatta ima carepa mataru iya tanre iya tu nasolangi ati iya namo bisay nasaba carepa na waramparang saka iya na tu nakada pasu isaka na waramparang mo na mapacing ya kung kagagay lang gana mapacing ko monre berarti ropo to makanya aja tapuji terima saka kotanya hak tajalalo tatarimay nasaba carepa iya tu tapi iya kolokwi tau kasia-sia denan caji carepa aga pale napak baraka ipo ng Allah Ta'ala oleh ngi contoh besa kimita tau jangan biasa malala to malalang akasia gay manre lalan na si minggu palimatanre at kadua mi aga nanre biasa anu nak beta wele panite akasia gay minum mungkin hanya sekali dalam 1 minggu kenri malawe kadang singgah dia minum di sumur tapi angka kata runtuk napat diri watanna nalasai gara-gara andre tidak ada magai narubai pong Allah Ta'ala nalisari baraka tapi makai katau oko botinge pura ni bisay agagay manasu ni ipakanjaki jagana lay buku ni palasti sisa na pura nanre nakan na penyakit gula magai dena lagga carepana lahiran na minapacing hakikin na macarepa mopi iya na tamay ya tu tatak makasola iya iya kung kabola nan repi ang kapasa nan repi tapares sa ide na makanja saka na tekuti apa iya tu saka care paroppo ilagga na iya api denan rekotan niya roppo iya namo bola batu tabangong dena pake gordeng nan repi iya nan repi ko bola batu maka na bola batu nan repi maluat tu magai macarepa iya tu nasaba angka roppo ko tu nan repi mapacim mi pakita mata lahiran tapi hakiki nasaba iya tu api sipak na mi matunu iya ko nalagga ipong Allah Ta'ala sipak na dia matunu aga butina Nabi Ibrahim 40 sona 40 wanina kilalan na api denan re api wajujun na sukumoy nasaba magay tau mapacing tamok ko tangana api aga maknana pa okos surimonri ya nama kanja mo sakka mo denan rekopi itu kuncinya doa menjauhkan tikus iya iya jadi itu kuncinya tahu usahakan iya komelo ki salama agagata talaga iya rawadinge makasolang tanya idi jagaiwi apa ya kidi me jagaiwi de tulay
Dia itu lagi. Tapi aku puang Allah Ta'ala jagai wina tu nak leto pandrite. Tanaya punah puang Allah Ta'ala. Naya tu termasuk agak sana balesu ya. Balesu termasuk balesu. Mega tau mak dareke. Nandre balesu asewe. Nade nandre itu balesu asewe na reko numa pacing. De nandre. Ia mena reko anu masalah pasti na lega. Nasabatan niya may matoha tak. Iyalah. Wasak maka dari puang Allah Ta'ala inni jailun fil ardi khalifah melo ka paturung paselle watakkale kurilino yana tu ampai kong kawarampara ya lengi tak bagiangan ina sabaidi paselle watakkale na puang Allah Ta'ala idalle na iyan na de tawaja isakka na mangaru baleswe latu wiripitawe na parewa iya makotiha iya tu ya Pak Galung nga. Iya to mana 2 tahun terakhir na de waktu Mak Galung. De to na malong. De lebih misi di heto. Iya. Mak Galung nga. Madari ko pura masa pajasubulo na galungnya. Tapi akhir-akhir ini karena kesibukan tidak. Dan saya selalu ingat pesan ulama. Iya ko angka tahu maka majasak ka oko galungnya musok ka memang isakka enak. Reke memang nih. Maka nasakka nama tu ya aja memang namu pasigaru si bagabamu pas salah memang ni maka datapaka nga anak limaku na rekodenen re waram-param napau iya komate ka iya kutumo pa tappa ya anak limaku iya komate ka bolo iwai pala tampuku na rekodenen re dale mo maka menjasakka ko ya miro napau dan ternyata apa Pak Bu waktu tanangnya ko tau pandrita pa hakiki nasa iya komeko mis sangi dale mutatamba tu cik di mijama-jama sakka dega gatau mule mis sangi dale na tatamba ko dena ka maja sakka iya ko pasidak ka mina bere denule mis sangi maka dapat ko yasang iya ko iya tau nge maka maja sakka kisi di juta tayi tegere sakka tatau pemang iya ko 2 juta berarti 100% dale tamenre tapi ko pasidak ka dena cocok nasabak dega ukuran lah tapi ia kau sakka kagang kau kurang nah 2,5%. Jadi mana seiris sa komen re dale si bawan nona sakka tabawa tabilang. Itu kuncinya. Jadi ia tu tahu deh nak kemaja sakka tahu deh ni sangi dale na itu. Apa mega tahu mega gagana tapi inram nih. Mega. Jadi tak paham ya? Cuma manum itu. Ia tu musibah dia nak boleh bawang. Allah tidak menganiaya hambanya. Engkam itu masalah. Ya komandre balisue talu taparesa. Nomor sidi deto gagaga pasogo uko tu kampung. Pamaka solat tu. Iya. Pemilihan kita na mala padita na pamato doa maka solat tu. Tapi deto gago kodi. Iya. Dewatnya ngiya pajaba itu masih dekah de. Yang penting aja nak kadang kadi muale tok doka aja. Ya ko makadai mudah-mudahan ia pasti dekah ke loko masyarakat ena waddi na pasti runtu ya hajak ku pong Allah Taala. Iya. Ya mi ko makadai kadi muale 200 sabe ko matodo mati ngerangi nomor seko pasogo iya tu. Iya, tatarima ide to tama dosa, tama mi neraka. Tapi okolino tu maka sola memang mapamulai tu bosia madari ciano. Ia kono isi sano sisan. Tanah-tanah dia namanya 7 tu. Tapi ang kamu tu lalana nareko makuiro mastina toba siwanuaki. Iya. Adakan istighosah. Asikiriki kemudian berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala. Iya, sebab na tarima tu pong Allah Taala toba na tanna. Iya ko jumai upasangi. Iya ko jumai. Tabaca suratul Fatihah akapitu. Kupure majuma. Napa tabaca surah Al-Ikhlas akapitu. Tabaca tu kulon surah bil falak siba kulon surah binas akapitu. Ayat kursi akapitu. Napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Ya moro tabaca matu ko jumai.
Insya Allah kena pak barakah ipong Allah Ta'ala. Paja ya tu pak kerja maka solang. Ya tu palak pitu susun na nabita. Jadi deto tu nama rajing. Angka meto ko hak desa. Ia ko tamai abala ko si dia kampung lasa sile lagi baca ya tu. Atau dia na melo turu bosi baca ya tu. Atau angka kolo maka solang suruh baca ya tu. Manre ulla manre balawe baleswe tasure baca. Akapitu manang. Fatihah akapitu, surah Al-Ikhlas akapitu, kalau surah Bil Falaq akapitu, kalau surah Bin Nas akapitu, ayat kursi akapitu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akapitu. Kopura ki majuma ia kanjana aja ni rubah posisi tudangnya. Tudang mata hayya mopi nai baca. Iya. Ia rubah ngumparingerangi ki. Kenapa barakah ipong Allah Ta'ala maka solangnya tu pakai itu maka pakai jajah maka solangnya mak pisau tu. Iya. Tapalakmu ya rupa capurang itu. Kang Fatihah Qul huwallahu al-mu'awwisatain ayat kursi kata palak menamoto iya manihe bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya. Maka dai nabi ta ko hadesana nigi baca ya to kapitu gangka juma mangoloe de nakan nai musibah. Iya. Jadi aja nak kadang kapa musibah ko kampung ini baca ya ko ceki nakan na musibah gangka juma mangoloe ya tu tak amalkan. Ya na tunasa patarekae pala pitu susunna nabita. Iya. Tapala ni di. Iya ko de tapala makundru to ngangi. 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Kemudian Iyaro nabita aja no bahas mana ngi jolo iyaro ne babu. Iyaro nabita watuna na ipendre yase langit pertama siruntu Nabi Adam, menre langit kedua siruntu Nabi Isa siba Nabi Yahya, lokpi langit ketiga siruntu Nabi Yusuf, lokko langit keempat siruntu Nabi Idris, kemudian langit kelima siruntu Nabi Harun, langit keenam siruntu Nabi Musa, dan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Materu nabita menre loko sidratil muntaha dena gaga malaikat dampingi nabita jadi itu sampajangi terima dega malaikat dampingi materu nabita menre loko sidratil muntaha angka alam okoro palawangan na yasang alam mustawa oko niro nabita nasiruntuk lansus si bawa puang Allah Ta'ala tapi aja tak kada angkai puang Allah Ta'ala koro de wa huwal latiful khabir. Ia natupuang Allah Ta'ala maha latif, tidak bertempat. Salah pahang itu ko maka dan kaipuangnya koro maka namape na koro siruntu nabita bertingkah koro makuye pada ko makadaka menre ka ko copo nama sigi mataru ka lo ko copo nama nare oko ka copo nama nare lawi tai ulangnya pakutana angka gi ulangnya ko manarai degagay kenri pale maka mo pabela yase maka untuk melihat Allah posisi kita harus berada di alam mustawa ya kokko ilino de mulemita Nabi Musa bin Lawi na sabao ko milino melo kami takipuang kana po Allah Ta'ala de mulem Musa iya pada koko kilalan na masige na meki mitay ulangnya demulay. Ya na demuenre yase ko copo na manaray napa mo cengari napa ipita. Tapi angka jo ko manaray ulangnya de mabela mo pa yase. Maka Allah tidak di alam mustawa tapi disitulah tempat untuk melihat Allah. Jadi ya tu meraja epa tanya sempaja pokokna. Cicapi pakoling. Iya tu meraja tanya sempaja pokokna aga pale pokokna linuriyahu min ayatina melo ipuang Allah Ta'ala
pitangi nabita araja kuasan na pong Allah Ta'ala. Denia curitan. Tania sempaja pokoknya tuh tania. Iya. Ya kau nggak tahu makanya ya Romain Raja Isra Mi'raj itu adalah pokoknya adalah sholat. Tania oleh nami meraja itu sampajangnya. Makometinya lo kapa padi. Ya nang kata lo umrah. Agak biasa podangi. Kau kai rewa. Maka dalang kaniano rewa pole umrah. Deto to makada. Aga mu piga okoro. Ya betul aku tenang. Aga na bawah. Aga na bawah. Maka dari gincung, cila, cere, kangero. Nang katau pole Malaysia, aga na bawah, Milo. Ang katau bone lo Malaysia, aku tenang, aga na bawah, baje. Kaya miro. Ya jadi nang kana kutane tu kau katau pole Jupandang, aga na bawah, roti maros. Siapa? Oh iya, siapa? Ahlan wa sahlan bikum insyaallah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak anggota DPRD Provinsi. Selamat. Ya, silakan. Jadi iya koto bicara makadaka angkat tu pacaramah deto wakada niga angkat tu stas makada pole manimam meraja nabi tanapang kayasa sampajang salah-salang itu nasabak magai tabukai gare korangi Nabi Isa watun nai tanai oku makna aga tujuan munautus upong Allah Ta'ala aga nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat ang kami mana sampajang. Yang kedua Nabi Zakaria naratu kelala na korange wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tato masampajan Nabi Zakaria kulela na mihrab Maryam masampajang Nabi Ibrahim aga padonganna Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Jadi ya tu sampajange mapamule Nabi Adam angka memang na sampajang. Yang kedua ite gere Nabi tapole Makkah itilau Madinah suruh masampajang oke buki tursina masampajatoi mancaji imalalo ko Masjidil Aqsa ite gere berarti angka memang na sampajang na jama nabita na pamendre siruntu pong Allah Ta'ala jadi ya romendre na tanya sampajang na katai aga pale linuriyahu min ayatina melo ipong Allah Ta'ala pitangi nabita di na curitangi degaga taulino macanere suruga si bawa misang-isa na suruga wae angkai masolo ilalan na suruga dan menikmati air di dalam surga kecuali Rasulullah de togaga taulino misang naraka si bawa isa na naraka tingkatan na naraka kecuali nabita de togaga taulino bahkan nabi dan malaikat yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Legal. Nabi Musa si pak bicara. Iya. Makanya makadai ayat linuriyahu min ayatina melo ipitang deni ya curitan. Ya kong katau ya curitan mi pak bu lala tu matan nama ko kapan ni bayangan mi. Iya. Tapi ia ko ipitangi si salah. Maka satu-satunya orang yang bisa melihat bumi ia natunah kada watuna na ko copo na lagi monro na cuku-cuku na bitamite layawa na panaita apalan na sampajangi aga na sa nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakas sampaja sunna subuh masarolak bi inayalino lololisa coba aga maknanya pak balu eroi podang aja mulau pasa ekode pamupura masa paja sunat subuh kami gapo tu papa saat dua mau pinang kenalo pasa mega tu tahu dia na jampangi sampai paja sunat gara-gara kesibukan pak galung dia pernah pura masa paja subuh no
Maka dai Nabi raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat sampai sunat subuh masaro rabbi inayalino lololisa. Aga maknanya rupa ko ibale. Aga maknanya ko ibale. Betuangan na. Iya ko isa na milino si bawalino wa cinay asam paja sunat subuh bawan no angkanyo kutilalan na. Ko demo patapahangi maduduto nga. Jadi upakoli gipe mga iya ko isa na lino melo tilaw asam paja sunat subuh ki napatilaw ko isa na lino yan na to ampay ko to pura masam paja sunat subuh agay baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim ibaca kasiratu puradena kasia-sia tu tahu na mati lolo bija-bijana. Tabaca ya no, kasiratu siaga manne oko teko pure bako subuh. Nakama. Cek dek mau pa ya tu, pak ganai 10 5 menit. Tabaca ya roa, dua tu pak dongang oko tu makan jalan dek baca ko tu pura masa paja sunat subuh aga nomor sidi makanya bita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Angka 2 ada magampan na lepaka lillah matana timbangan na kusurimonri na udanipu ang Allah Ta'ala. Maka di nabita iya tona na baca malaikae na ipake dalle ko po ang Allah Ta'ala dalle. Maya na to nakadatawe baca sikiri na malaikae na sabari ni dalle ya matutu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Tapala ni. Yang kedua, hadis saya. Tabaci akapatapulo. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tapala ni. Ia kota bacamu ya akapatapulo. Kayak Bapak anggota dewan. Tong lebih ibu camat, Pak desa. Upasangi. Ia tu jabatangi tonroye dia itu nama gampang. Jabataci di namanya tau melo malai. Berat tantangan. Makanya musuh itu pasti banyak. Iya. Angka 2 telu tu tahu kau tu nasaparang ilalan atau tak salah. Makanya upasangi mau wasiat nabita. Siapa yang membaca doa ini, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akapata pulo riwat tu subuh degaga tahu musuhnya yang bisa mencelakainya kata Nabi. Degaga tahu lino wat disolangi itu tahu. Iya. Apa ni to? Iya kodepe tasampa angka paselena kode tasampa baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya kode tasampa baca ya roh. Nasabah macipi waktu angka tapi asam paja sunat subuh ki nasabah ki sampai sunat tabacai alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa bukan liila fi quraisin rakaat kedua tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu kata Nabi. Ya kok alam nasrah siba alam tara kaifa pak bura tulang kok yakin pernah kan dapat diutu yang itu tak pakai. Yakin akan dapat dilekak biasa tu mengilu-ngilu tu ya tu pakai ya tu tak baca insyaallah ya tu Pak Burana ya ko alam nasr si bali ila fi quraisin degaga tau man niat majalok ko di letuk ya tu itu di benteng iya magampa-gampa ni ro ento ya ko de ta pala idi meni bawang Jadi itu kuncinya. Makanya jadi iya narori waktu nabita kan ipitangi tau ipitangi nabita maka dari nabita Pak Bu telu pak disengan nalengak po Allah Ta'ala waktu kui pameraja si di pak disengan isuro kak palebangi si di pak disengan wat di ngupaleb bawa di de
Si di pak disangat demi matona wad di ngumpal lebang. Jadi ada ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, tergantung Rasulullah. Ada ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi, tidak boleh disembunyikan. Dan ada ilmu Nabi tidak boleh menyampaikan. Aga ya roh, ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama, wajib Nabi sampaikan. Ada ilmu Nabi boleh menyampaikan, boleh tidak. Hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Boleh menyampaikan, boleh tidak. Itu adalah ilmu hakikat. Tapi angka ilmu demi matona wa dina palapa Nabi tak. Nabi tidak pernah membuka. Karena itu disebut ilmu sir ilahiyah. Purai siruntuk Nabi ta sebab puang Allah Ta'ala. Na denang kana pawi Nabi ta maka na makwarupan na puang Allah Ta'ala. Tidak pernah. Na iya tidi ko to pura siruntuk tawe. Tahu? Magampang ipau to. Kopole ki siruntuk nang katau makutana maka na maga modele na yan tapay risak. Maka na malambalamba do cilina. Malampi ulu na mako tapay risak. Na makaday na bita siruntuk langsung nga puang Allah Ta'ala. Magi na dega makutanangi maka na maga modele na puang Allah Ta'ala ya Rasulullah. Karena itu ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Iya. Jadi ko mak bicara Pak Disagang ya. Jadi angkat tu tahu ya le Pak Disagang ko nabita tidak semua dibuka. Ada yang lain. Angka Pak guru Fatihah satu sanad, satu napas. Pak Bure itu Pak kamu lima mako ni tahan napas napai baca Fatihah, cik dimina pasa napai berungang, napai palenna okoroken ritujun nama paddi. Ya kona nak mapadi wetang ya tuti pakai. Napai palenna ya ko mapadi uluta ya tuti pakai. Fatihah satu napas. Iya. Jadi Pak Bure itu. Dan itu diajarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi mereka angkat tu Pak disangai Pak guru ngangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, doa khusus. Tidak semua sahabat dikasih. Kenapa? Karena Nabi memilih yang bisa dia kasih. Maka nama Nabi berarti dia adil, bukan tidak adil. Namoje tu di makoto, maka dia nak kue ya wading Pak guru aku. Iyo po ya dia pernah wading. Makiro. Namo tu Pak kantor maka do ya wading ipo dar rahasia ya dia pernah cocok iya. Ento. Ya natulang ka sahabat makutana maka ya Rasulullah fa aina Allah kenri monro po Allah Taala. Akan sa nabita wallahu ala arsy istawa. Ya ro po Allah Taala ke arsa ya si monro. Iyo na tede pernah salay masigi napay masu tapama napay ro sahabat ichi dia nasa fa aina Allah ya Rasulullah kenri monro po Allah Taala. Akan sa nabita wallahu akrabu min hablil warid. Ya po Allah Taala lebih macawi ni ora alom. Pakutanana pada tapi langi jawabanna nasaba iya tahu makutanai onnai tahu mak bicara hakikat sehingga pun yang kada lebih macawi ne ora alum iya onna iya tahu makutanai pa ahli syariah ya ko to makada lebih macawi ne ora alum tapa makada ya na tupi buah ko makoi. Itulah kenapa Nabi merahasiakan sesuatu dan dia buka kepada yang lain. Agama nana khatibun nasa ala qadri ukulihim. Palabangan nyo kepada merupa tahu sesuai kadar kemampuannya. Maka dia mata tariolo iya ko manu indo manu alengi rele iya ko anak manu alengi beni iya ko anak manu mo alengi rele tu nakadai iya ko pasarea kasihlah hukum-hukum tapi ya ko patareka kasih ilmu hakikat. Iya, makir si Jani macara maka pas. Seko niro. Itambay mo picede. Iya, ini tu milawi tanaya. Iya. Kemudian agana na pau nabita watun nasiolo po Allah Taala di alam mustawa. Makadai nabita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ukiro lepak. Aga nasa pong Allah Ta'ala na maliwi pong Allah Ta'ala beresalan na nabita maka day pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Telu tuh at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu beresalan na nabitta yana tu na pangolo. Maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pong Allah Ta'ala tu ya roh jaming inabitta. Tapi nilaw inabitta assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin si bawa atamu ya angkai soleh. Yana tu nak kada dua tamasyarat talu tamalaisang. Pong Allah Ta'ala si bawa nabitta tamasarang tamalaisangi atanna iya angkai termasuk soleh. Makanya kau tomat tahaya tu masahada itu niaka pak jalo ya ko mak jalo memang ni tapalin na ijolo maka dapi asyhadu alla ilaha illallah takani menre dua tu ya si depe pak jalo malampu indok lima itu tahan engkai telu yawe ya na tu nah kada dua tamasyarat telu tamalaisa ya mato tu ko mak daka itawe ko kata beri dua tu liman nama lempu napai tenra ipasi tenra iya ya na tu ampel lau ban recek dek lau abio magi na telu ya tama ya mato tu nak kada dua itam masyarat telu tamalaisan kata beri ita itu napasi depe itu ya nah sebab lapalang alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dai Allahu lapalan na lima ya na tu nak kada dua mupas aja mupas sarang ya dua dia itu nawat di masyarat ya telu gitu ya mana mau tu nak pakai anu mi ropa lalam minaki buah ina tu ampai tegare alipu tatong ya ko roko iha ya ko suju huruf mim ya ko tudang huruf dal kako tatong i alipu etatoto ya huruf ha ka makoy tau roko ya tu ya ko huruf mim kan suju na sabab ulunna ya ko tudang huruf dal yana tu nak kada alif ha mim dal aga bacana Ahmad ya ko uluekan mim aroi huruf ha pinggul mim ajebi huruf dal okina Muhammad jadi tahu mas sampajangnya taunna ya sangi Muhammad sampajanna ya sangi Ahmad nigaro Ahmad nuru Muhammad nigaro Muhammad nabitta yana tu nak kada tahu mas sampajangnya itu ya sat tahu ya kodena sampajatannya tahu. Tapahang ya ya koto tama si lalang apole anget si watak kale itu buka sara ya apa apole angenna polok kui apie polok kui anginge polok kui tanah polok kui wae apa unsurna apie sifat na tatto ngalipu anginge sifat na roko huruf hai tanah sifat na suju huruf mim wae sifat na tudang huruf dali unsur penciptaan juga dari Ahmad. Iya na tu nak kada tay sula apa. Nalamana tu Pak Abu Bakar ngepa tu. Angolong ngepa tu. Iya. Tami mati tu pitu si imonrina. Hanya na tu pitu ngas sojajin na hakikai. Pitu tahun sore mas sampajang. Tamakir. Tak pitu mana tu? Magi ayat suratul Fatihah na pitu ayat matawapa ite kapitu macane masa ite kapitu to langi pitu susung tanay pitu lapi ayo no bahasero itu ampai tomatop tariolo kong kadinang kangkana pitu-pitu tapanarako o tatu na pabiring nasa ngindo dui nai dia na capu nasa di ko kong kamu ya manasa ni pak dia mau balancai kan gitu tapi itulah hakikat angka. Kemudian no inabita napa yalan no ne 10 menit gangkana no inabita maka Rasulullah kembali ke langit ke-6 ke langit ke-7 siruntu Nabi Ibrahim aga nasa Nabi Ibrahim Muhammad agamu poleang denak kada agamu ita aga na podakku pong Allah Ta'ala de aga memang musaksikan Muhammad de makadami agamu poleang namo idi makotoro kong katalo sompa agam pulian milo agam pulian maka nabi tasampajang makadana nabi tasampajang tapanabali Ibrahim makada siaga coba apa ia kene denis sangi Nabi Ibrahim sampajangnya
pasti makutana kadaga ya sesampaja Muhammad. Tapi nasabak mas sampaja memang ni Nabi Ibrahim, jadi makutana mani makada siaga. Apa ia lengi sampaja Nabi Ibrahim apa mi ia lengi. Nabi ta makada siaga Muhammad, maka Nabi ta 50. Mario Maranno Nabi Ibrahim. Mario Maranno. Muhammad masabak mayga tu. Wilawi Muhammad asal ngalalo ka uko umakmu nareko na jamay. Taro niya patarongan ni syafaat pahala. Makanya tu kutu tahayai angka na tu berasal lang ibali. Assalamu alaik. Ke sana kama sallaita ala Ibrahim. Maginan kata Nabi Ibrahim alina metomilawi. Dan kita dikasih itu. No inabita loko langit ke-6 siruntuk Nabi Musa ia matoron aku tanang denah kada agamu ita makadang agamu polem Muhammad aga nalek ko pong Allah Ta'ala kada sampaja Musa siaga 50 Nabi Musa na tumu bakalan na saya Muhammad deto kira-kira na marejing untuk umat mo apa cik di mitu de na jamai icalla tu na 50 tu okay. Ya nadena jamai salah sidin na tu. Kira-kira dia tu nama tala. Ilawi kurang keringanan. Nanawana itu nabita makotonga jero. Rewa nabita, lai kurangi 5. Pura yaro rewa nabita maka Nabi Musa maga Muhammad nasa. Alhamdulillah. Nakurangi po Allah Ta'ala 5 nasa ide namunya tu mega mopi enre po milawi. Menre si nabita akaserai malaw lisu. No sinabita maka Nabi Musa siaga ni Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre pomilawi mapikiri nabita sisa nga menre ikurangi 5 na 5 mani ya ko menre mo pa capu ye kama ko apa ta 5 na kurangi po Allah Ta'ala maka Nabi ta matana na Musa saya sudah tidak bisa lagi meminta ini pun sudah terlalu banyak yang dikurangi. Napatadang iliman na Nabi Musa o kwaro na nabita napamakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Inilah kalimatnya Nabi Musa. Taniya romaloli sunna nabita makada kurangi sampajangi kebutuhan na taniya. Makalam mematomi Nabi Musa. Nasabak din ang kanita rupan na pong Allah Ta'ala kolino. Iya kopoli nabita si runtuk pong Allah Ta'ala ang kamopi aro cahaya makdake ukurupan na nabita iya naronaita sehingga makadai Ahmad Ruhullah ukwilalan na nurmu Muhammad witay ruh na pong Allah Ta'ala halusuk na nawita koro pada kong kataw si Chandri pak aku kataw si Chandri nang kachandri na kobolana agi cara na de Palau lisugi nasa taruh ni HP mudi taruh ni anu mudi supaya rewa itu mako mati itu Nabi Musa karena dia menikmati melihat memandang wajah Allah yang nurnya saja membuat Nabi Musa itu sangat senang apalagi melihat langsung. Napa maka Nabi Musa Muhammad Habibullah Muhammad ikotongan na tauhid na pong Allah Ta'ala apa iya di yale parenta dia nang kanitawari iko mi itu tawari parenta na pong Allah Ta'ala lai kurang itu nga bahka kene rewa mo po capu ya tu tapi nalai de cepa nang Nabi Musa kene de gagay manrasa tanya imang ya unawanaway pak bangi tak 50 may malawli sude napan na mapadi ulo de na tudang ko bolana na rewa kan inalay de cek tala niya sukuru ka pak yaro sampajange 50 ikurangi mancaji 5 tapi 50 mati jajil na tu nasaba makade po Allah Ta'ala manja abil hasanati palahu asru amsalihah ya kumupigaw ichidi upa ganna ka ko 10 yan na tu 10 kali mancaji mati 50 kemudian terli nabita syukurui tapi maranui malaya sampajange maka turunlah Jibril na sore Nabi ta ko pure mak beresalang baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 magina 33 10 pitu jumlah rakaat salat ditambah 33 50 mati jumlahna
iya na tu tasingkeru okutilalan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.